by if I'm the MC. Eza finals takatani cyabanze kuba muzano gwa timu y'egombora ya Kagadi aho esingire marirwe okutora na timu ya kishatu hamwe ya kana. Twale mitwaro 50 kandi buli timu ekazaine mu kikopo kinu. Nabwanyuma muzano gwa kamalizo gukurasiro timu y'egombora ya Kyaterekera ebase kubone singa ya Mpeefu agoro ibiraryemwe yatwara kikopo cy'empaka zo mwakogo ezabakazi ezamagombora ga Kagadi. For the case of the championship, empakezi zishirwa abanyabutegetsi batari bamwe bamwe kandi bahigire minyeto okurwanisa kako kasirimu kandi mugende babakebere kandi abasika bato mulekera okutungenda mukyali bato mukuzana muri bato kizibu mulire nabwanyuma abasinguzi b'empakezi babase kwano batunga bicyoncho emidari arumuna no kutunga miliyoni 2 batungira umwanya gwo kubanza kandi abakwasogwa kabiri bahebwa miliyoni 1 n'ecweka wakishatu miliyoni 1 kandi wakanatungira mitwaro 50. ninyenda kusilima atimu captains mwena n'abasambi mwena mwebale munonga kusambaje no kutamamani so ya kutangira MK team abija okwija amukoro gw'erizoba okujjaguza nitwe abikiriza benkiza ya Kristo ekyo kya Christmas abasigazi mugende mu government programs ene kyakabira ngambire abakyala aro program ya grow ya World Bank mukaguze bakyama nero siziri na abandi babimanyire baboye sente zentandikwa ene kyakasatu angambire minyeto tukolere hamu okorora tutunge government enungi era yayamba abantu babunyoro nokorora turugashara naye tunge chorus. Omugandi abembezi ba district ya Kazo bashabire minyeto kubasa kwejumbira mu byemizano kibahwere kutungura entaranta zabo yamare myaka 3 yonka mu parliament takarengize myaka 3 so aha myaka 3 ejo ebyakoze ni byinji bimwe no mbuhurira bazana chanto moto ahika finals chanto match muzo amukorogo timu mukagaze mnyeto zihirwe uniform ezibarakoze se mu mpake za bya munyoga cup